Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki Ngut ki MLA ki bami khmat na ki constituency bapher jong karilom Jaiñtia kata na East Jaiñtia Hills District but na West Jaiñtia Hills District ki bakenthop ya uba la kemen rumbui uba kermen shilla uba coming one uba nujor ki sungo uba wailat miki shilla uba shitlang pale but uba snyau bhalang dhar kila pha daga jingtho so menteri rang ba jong ka sarkar jilla ukonrat kongkal sangma ban Dawa na ka sarkar bakadai ban bo no da ka Rtpcr test center harilom Jaiñtia hagajo ko por kini ki Ngut ki MLA kila Dawaru ka sarkar jilla bakan penstet ru ha ka bedai bat ka jingbu no ya ka oxygen plant hakasnong cleariat ka badan ha East Jaiñtia Hills District bat kumjo ru ban thung no khambon ye ki nongtre ha ki primary health center bat ha ki community health center knang bakindup la ban ay ka jing sumar ka ba kham janai sheki ba hakum gani ka por ba ka jilla Meghalaya kadang yakun thma persha ya ka khlam jingpang COVID-19 còn này đều là trong lòng ngầm ní còn cái này cái ngầm cam của Jaiñtia rồi này cái to oyo cái khlam COVID-19 orang kat ni Jaiñtia le manggawi na katha wa chakta ba jing to khlam COVID te jing to ni Jaiñtia I hadon ne gasni ami kita Rtpcr lab te I kam ni nong khmat e Jaiñtia em jing sao kia ne mata khoi ba yong Jaiñtia yong I bil karpa yu chim star yong I snya ba set up COVID Rtpcr lab apo Jaiñtia I knang wa ki patient di am Jaiñtia le smart yo ge report karkang umam kami hawa le ye ga test ye sampel collect ki chimpor lo kama sanrusni yo ya report nai tidak jang no khmat yang Jaiñtia di mana nang ka go sadok no ye Rtpcr lab nang wa ki patient ge covid smart yo ge report dan man negatif dan man positif lah yo ye decide what hygiene atau concrete mental treatment de ikam gi wahe dong kinom ikmat yang Jaiñtia I dimani so ka waktu immediately to saka ni lah kamu tipi kami wa idang ilai lutimo ni ma de yo gi COVID-19 wa kata wa yo ki baiba po East Jaiñtia ba po Jaiñtia Hills si bro ko wi wa state gi yong ila tenite daw I kamu man kan ni apo si clear kini ke 100 bedded haduk kan ni puyo ia kini ke oxygen plant kini te ia kini la Dawa na chief minister umbrom wa sen bahau pun yo smart I kenang wa yo giu de ia kini treatment kamtam apo East Jaiñtia Hills apo clear ia kini ki bro ni ba ke distance ke 4 kilometer naduk clear chidu chilong man go wa jingai ni te daw bonsen yo le semo pui tu put wudu I ki jingim ki wa koridor tani te daw dag wa em gini ngai injan yo gi man kejing yarap wa kru ne bentai yang kini bru yang ni te sang sub ong wen negas ni yelang hitam ni woro ki MA yang Jaiñtia dag wi ki jubut wa ulai pensiau ni ki kam tam ki issues ki wa per po yang ki Jaiñtia apo yang Jaiñtia Hills woro wi wa yo kelam na lor ki issue ko te kanagi minister embrom yogi rumah koming te ni yang ngale ni da ya rai ki issue di beto ya Jaiñtia Hills te kam dia TV ini wadep wa da mi kubor wa ni yang sarkar da rai go set up ya kini ki korna hospital te kamu da tip ki beto em gowi po tura wa po Shillong te ri Jaiñtia wi bertuj ko te ni ga snile dia chem hini wa upun sniawi ni yang chief minister embrom di pak kami ada seki pi waro memkam orang ni pak la dapat pi to di Jaiñtia la to bumi no chak ta han ni pandemik kam man kat te ni benta wo yo jingarak ki pai ba yang di Jaiñtia te ini wo perpat yo chief minister embrom yong ile wo go gi ya gani ke corona hospital apo Jaiñtia Hills le wi knang yo wiarak ko ni pak kam le tipi apo Jaiñtia Hills kat te kam man kat te mi atli district na do west do East Jaiñtia te em kam bhai ye kini hospital te hejo ipor la pun kan moyo ni bha kam man kat te duna bhai ye kino krek le ni ki staff na do ki doctor kini ki
nurses haduk ki lab technician kam ter te nei te dau pun kun moi ule hiju ipor le bha kam man katte kini ki pli ki doktor bagi nurse to chutom bhagi ne bha da piu pre RR duty kam man ko West Jaiñtia Hills yongi MGW civil hospital wo ga corona hospital wo pen man po MCH kat ni te ki jo ki doktor duk ki attend R duty kam jo ki nurse le te hiju ipor le ukar pat yo chief minister wem burom yongi wo pun bom dan increase ya ga manpower nang yo ye le percaya ke pandemi concentrate about kini ke health issue na bha kani ke man hak madu kawa sakawi wan halam yang ke health ta ini ke yang ke sorka na ka ki MLA o ya klam ile yo chief minister wa to warok ke PHC la ni CHC to UE ki yaki de ki oxygen cylinder kyobian kenang bayau ye ki o yarap yo pajba haiwan ita tekini issue teki bon ki issue le o ki yaklan tang kini to chem to kimen kenang kong to ka help ka to ka ki khia ka jing pen kan mo dan human gunim ta ka government ni ber control yo CM he jing to o ka police outpost yo ko da bi kalam but ko da bi assurance daw nagling ng home minister le ako set up mai ka police outpost ita po baruto in ha chem yo bun gi jing e ki wa mi na ka por chu por ka jing ji orang man very recently jing to ka jing lai luti yang sokar sam chakmat nim tau chna gitu ka border outpost jan ko em ka chno saba tu man geruk sa ko khientam ye ka jing e ye ka jing system ki wa bi pa yung kita kitain mari na pos po dengan galing nga kate kajing kapat atau ka government siya no speed up yung process of set up na iga outpost ita po chinong barto